لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سپاس بو خدای مازن که ام بردام این سرخاندنا چل حديث امام نووي. ام جشن حديث وچاره عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عبد الله كريم مسعودي خدا تعالى راضي بدن كما قلت كونيوي أبي عبد الرحمن بابي عبد الرحمن بجتن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخفت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم كو أوي الصادق أوي كو رازقو بحث پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو أوي رازقو المصدوق يعني أوي كو چتشتانا بيشتن إلا راستي نبيتن أو هني أف صفت هني دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم که زنات بیشن هاد بیتن برانبر ماموستای خو برانبر سیدای خو خصاب شوازه که جان تو با خوی وصف آوی بکی. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت هندیکو ای که شهوایه یهات یا آفراندن زکی دیگه خدا چل روز دست بیکی نطفه گفت چبکو آویه دمیکو هر دو راجس جموع ديال ايكو دو كان وتشنادف ايكو دو افو هني تشيد بيتن افتبكو هني اوفي تشيد بيتن كود بيجني نطفة دميكو اوفرت يو حاملة افتبكو هني اوفي دس بيكي تشيد بيتن كوج مرحلة تشيكرنا بتيك يو دس بيكي تشل روجا تني تشبكيكو اوفي ثم يكون علاقة مثل ذلك. چل روزet پشتی هنگی دبیت خینه که هشک ما گفت چل روزا جب که آوه چل روزet پشتی هنگی دبیت خینه که هشک ثم يكون مضغة مثل ذلك. چل روزet پشتی هنگی دبیت پارچه که گوشتی يعني اول صادو 20 روز که بنا 4 هیف چل روزا آف چل روزا خینه که هشک چل روزet پشتی هنگی پارچه که گوشتیه ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. بشتيكو أفتشر هيبتاني خلاص بون رب العالمين دي ملائكته كفريكاتن بوچه دي في ملائكته هني فريكاتن فينفخ فيه الروح دي رحي بفكاتين يعني أف بورجهاني وقوشتي دي بيت أمروفكي خطان رح جبالكو رب العالمين ملائكته كفريكي ودي رحي بفكاتين ويؤمر ب4 كلمات ورب العالمين دي أمري في ملائكته هنيكاتن نفسينا چارتشتام بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهروصا دي نفسيتن أمري ديليكاتن كوب نفسيتن كا رزق أبي كاسي هني دي چند بيتن دنيا دا يعني رزق مهميا دنيا دا يديار كريا كار كاسي كجمع دي رزقي چند بيتن أبي دنيا هني دا وزانات بيجن او هني دمي كورزك ديكي دو تنفيسين هر او قد لوح المحفوظ دا هات ينفيسين اما الفيريم نفيسين كو تايبتا في كسي هنيبا وكي دي رب العالمين بعومي نفيساي فيري بو هر شخصكي دمي كورزك ديكو خدا نفيسين كو تايبت يا هي واجله وهروسا كو اف كسي هني دي چند عمري باتن دي سويا نفيساي كو هر كسي كجما دي چند جيتن في دنيا دا هر كسي كجما عمري بي ديار كريم بيتن كسا جالك عمري باتن ايكي دي كيمتري باتن اهوصا بوهميا ينفيسيا وعمله وهروصا كام دي تعمل كين ابي دنيا هنيدا افاج ينفيسيا تنكي رب العالمين عالم بغيبه او دزانيدن كا ام دي تعمل كين وشقي او سعيد وهروصا ينفيسيا كاف كسا هنيدي كسا كي بختور بیتن یا جدی کسی که بخت راش بیتن کادی جیانو یا خوش بیت یا نخوش بیتن کادی کسی که بختور بیتن او هنیجی یا نویساییه فوالله الذي لا إله غيره
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پشتی هنگی گود اسبوی که یکوش بلیوی چه خدای بحق نه، یعنی بحث خدا تعالی. إن أحدكم هنديكو إيكش هواية دي عمالي كاتل عمالي أهل بحشتي حتى كنت من بينوي او بحشتي دا تشت مينيتن إلا ذراع تني يزك مينيتن، يعني دي هند عمالي دبوش كاتن حتى كنت من بينوي وبحشتي دا تني يزك مينيتن فيسبق عليه الكتاب بس تهنجي دي نفيسين براوي راكاتن فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بس تنجاف كسي هني أو يكو هند عمل كده حطاكو جازك ويبقى تبحشتي دي رابط اندسة في عملت خراب ودي عملت خراب كذا حطاكو تشيتا جهنمي فيدخلها ودي تشيتا جهنمي. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهروصا كسا كدي ويكش هوا دي تشكتن دي عمالي كتن عمال أهل جهنم، يعني دي خرابيو كتن دي انت خرابيو كت حتى قد من بينه وجهنم دا تني جازيت منيتن بس دي هنجي فيسبق عليه الكتاب دي نفسين براوي راكتن وف كسي هني دي دست هابتي وعمالي باش دي كتن حتى كو تشيتا بحشتي فيري بو مديور بيتن كو نوتي بدن كسكش خوبش راز بيتن كو بيشن من باشيتي خلاص دي ما بحشتي. وكي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بيشتن هنديكو عمل او كريورد باشن اصل ديموهيكه كاتو دل ديموهيكه سر كيش كي مري كادر سر باشيه چي يانج سر خرابيه چي وجا كسك جمناتي بش خو بمنت بيتنش عملت خو. وهر وصا دميكو في حديث هنيتي دا گوتن بسيارك گلك دبارت بيتن ود بيجن باشه مادم هشت امرزه که دیگه خدا یعنی ویسای بیتن که هم دی عملی باش که این یانجی خراب با چی هم دنیا دا عملیت که این همه هاو جنای که تن هر یعنی ویسای ارزه که دیگه مدا که هم دی چه که این همه هاو جنای که تن چنکی یعنی ویسای ویری زانا شوازه گله که جان بحث کنود بیجن رب العالمینی مروف ید مخیر کری تو یه کیف خوی کد باشیه که یانج دی خرابیه که وکی هم تفروکه داد بینی هنده کس نویجات کن هنده که دینا کن اوه تنه نویج یا اختیار کری اوه تنه نکرنا نویج یا اختیار کری و دمی که های و رمضان ها پیروز هنده کس روژیات گیرن هنده که دی روژیا ناگیرن یعنی اختیار یا دست مروف آده. اما پا اوه هنه دمی کد بیشن و عملیه و هر وصا عملی بیشی نویسایه اوه هنه رب العالمین عالمه رب العالمین عالمه بغیبه ورب العالمين زانيتن قد عبدي بكيش كي هالبجيرتن أب هالبجارنا هني رب العالمين يا نفيساي وأنجامي هالبجارنا ويا رب العالمين زانيتن أب أنجامي هني يكون نفيساي نكو رب العالمين أو إجبار كربيتن إلا ديتو خرابيكي نخير هر كسا كجمت أبي دنيا هني دا يمخيرة قد باشي هالبجيرتن ينجي خرابي قد عملي بحشتي هالبجيرتن ينجي خلت عالمه باريسن يجهنمي أفان دفودتن دفخو بنفيسن فایده که و هنیه دف خوب نوشتن که کسی که جمع نامریتن حتی کرسقی خو همیه نخوتن کرسقی بیتند وی دنیای دا همیه دی خوتن شنیکا دی مریتن چنکی یا نویسایه که اف کسی هنی دی چند رسقه بیتن اوی دنیا هنی دا و هر وصیاد ویجل دف خوب نوشتن که دویتن شکر رب العالمینی بکین بر وی قوات رب العالمینی دایم پشتی اوی لوازی هنی کل دست بی که تو چفکه که آوه بوی پشتی هنگی تو بوی خینه که هجک پشتی هنگی پارچه که گوشتی و رب العالمین واسه حس کری که رح بیدد ناو وی گوشتی هنه دو بیت مروف و مراحله خلاص کتن و بیت دنیایت افریکه دو تو کسی که قوی و تا جسمه که جانه هی بیتن شکر رب العالمین بکین سر اوی نعمت هنه ولی حطا ویری بس بیتن والحمد لله رب العالمين.